Ngipidang sebagai pi borok syakanika channel kejongi bat hakanika video ngin page yakin ki post kibrang select thamai po Meghalaya. Subscribe yakin channel but turn on your notification bell ru kana mo pinum do iki videos ki binga upload. Pila ban follow ru ya ka Instagram account kejongi. Ka Department of Post, Ministry of Communications, Government of India ka pelat yakini ki post mentau benar arjar pesau. Ki post ki balat kini ki post Gramin Dak Sivang, kum ki post Branch Postmaster leni BPM, Assistant Branch Postmaster leni EBPM, ban Dak Sivaks. Kelas date leni ketar ke bakado popila ban sabaji ki applications kerja santrik benai Ogos arjar pesau. Kini ki post Gramin Dak Sevak kilat hado sapsa hajar tam kelengkeri India bat hakan North Eastern region kilat hado hajar spa sampusan teli post. Kini kilong ki language wise vacancy list. North Eastern Bengali bat kak berang sispa proposal teli post. North Eastern English Garo bat Hindi laispa 800 teli post. North Eastern English bat Hindi si hajar sispa sanpu pra teli post. North Eastern English Hindi Khasi laispa sopo nyu teli post. North Eastern English Manipuri sopo pra teli post. North Eastern Mizo Shispa Prapo Artli Post. Ke age limit lene ke kerta ke berdo ke dekat prasnam ba ke bahado ke dei saposnam. Mat kandon ke upper age relaxation hado licenam iki ada backward classes, sansnam iki schedule caste dan iki schedule tribe candidates, patch postnam iki PWD candidates. Ke salary lene ke tulap kolong kumni. Ki Gramin Dak Sivang ki yo 5% increment manla usnam badru ki yo yaka dearness allowance. Ke basic salary jong ki branch postmaster ke dekat hajar hado arpakhandaya jar laispa prapo. Bat ke salary yaki assistant branch postmaster bat ki Dak Sivaks kadai 10,000 hado apsa hajar sauspa nyupo. Ki educational qualification kolong kumni. Peladeban pendap ya ke kelas 10 dan ika matrik nakanoka recognized board. Pideru banang ban keren bah ya ke local language bat pelade ban shim ya ke local language kum ka subject hado kelas 10. Pide ban donru ka knowledge ha ka computer bat pideru banang banyak cycle. Ki candidates ki belong eligible bagi ban apply yakini ki post piaban apply online link baka India Post GDS recruitment portal ya ke link la po description jangan ke video.